July ni som paruk sang ni som ni paruk ni nga ni ani a bazar thlir tu te chibai ule US le Iran buaina chu azwal zela thol ani zan le ni lai ni jing in kara na sa takin an insai ton le a heti lai hian IRGC te chuan US le an tho pui ram ten an man tangkai tuipui kong te chu kharvek an tum thu so in US an vawa US President Donald Trump point Iran chuan in rem nan zia thuai lo chuan na sa zo ka be chun zom an tum thu a sai ve bok Reuters in an talan danin IRGC te hian helai bela tuyal theile gas te chu mi zong zong ta na pek chuan i lo chuan tu tan ma pek chuan i lovang an tia IRGC tu chu hi Iran State News Agency IRNA chuan nimin khan an tar langani Iran hian Strait of Hormuz mai ni lovin tuipuya sumdong longkal kong poimo dangpo dan bel zelan tuma hemi kong a hian Yemen raman thopui Houthi te chu man tangkai an tum ni in alanga Houthi te hi tuipui sen Red Sea lu na kong poimo Bab el Mandeb Strait dang chat turin an ring don ni a hriat ani a Hormuz le Bab el Mandeb Strait te hi tunlai khowela long kong poimo berber zinga mi ani awangin an dang chat ani chuan khowela buai zual hle don chiang ani Bab el Mandeb Strait hi KM somthum pahnih chawa zaw ani a Red Sea le Gulf of Aden te sui zom tu ni in Saudi Arabia tuyal theithon chuan na kong ani a Yemen ram sarkar le Houthi te in peina Saudi Arabia hi Yemen sarkar puitu an ni a Iran pui Houthi te hian Saudi Arabia in an beizel chuan Bab el Mandeb Strait hi kharan tum thu an soya he strait hi an kharani chuan khovel puma tuyal theiman chu barrel khat dollar zahni akai nge yang ti an soi bokani tunkar tir khan Saudi Arabia hian Yemen kho pui sana a thlona tum mun an bom saka he hi chang le tin Houthi ho hian Saudi Arabia chu missile mangin an ka ve boka Yemen rama sarkar le Iran thopui Houthi te boina hi kumli zetani to a Houthi ho hian Yemen ram mun za thena somthum chuang an opa sarkar sipai te op hi zawjok ma se Houthi ho hian an ram kho pui bersana baka mi pui chen tam na kho pui le mun poimo te an opa wangin an chak hle ani Houthi ho hian Bab el Mandeb Strait hi an dang ping thei ti an lo lan tir to a kumsang ni le somni pathum October tha Gaza uara chu nu khan tuipui sena sumdong long te chu kha to kin an lo bei thina Israel ne na inzom long te chu helai bial an kalphal lovin Palestinian mi puite lam man transian lan tir thina ni kan puan tong in US chuan Iran ram long lu le chuak an dan le tan to thu an soya Iran pon bom chun zom zela US Cencom chuan Iran hian karmasa khan Strait of Hormuz sa sumdong long pasari ngot an beya wangin Iran hian bei ve ta ni in an soya thole ni zan rei to khan US sipai te chuan Strait of Hormuz bul hnaya Iran mun poimo engemaw zat an bom sak le ti an puanga Dakar sari chuangzet Iran hi an bei ti an soyani heti lai hian Iran sarkar thu pong tu Fateme Mohajerani chuan tun hnaya US in Iran ram chim laman beina civil mi somthum chuang an thi ni in a soya Iran sipai te point US in thole ni zana Bampur military base an beina sipai pasari an thi thu an sai ve bok Nimin khan IRGC te chuan America su swalna top ma chuan Strait of Hormuz an khar zel don ti an puang le a kumin February thatopa US le Israel in Iran an bei hnu atang khan khowela tuyal theile gas phurlong hun nga thena mun khat zet paltang thin Hormuz Strait hi a boitak ema wangin khovel mun sang oil le gas har satna na sa hle to a abik takin Asia khomol pui chimlamin kan tuar na sa hle ani IRGC te chuan US beina chang le thian Gulf ram hun sang US sipai mun ten bitum ti an soya Bahrain na US Fifth Fleet le Kuwaita Mina Abdullah mun baka Jordan rama Azraq military base te po an bei ti an soya US sipai te hian Jordan ram hi Iran beina an mangtangkai mek ni in an soibok nimin jing khan Kuwait chuan Iran beina wanga kang mai chuak an thel mi thu an puanga Jordan point ballistic missile pathuman ka thak thu an puang ve bokani nimin khan US President Trump chuan Iran vauna thara puang le a Iran chuan in Vietnam chun zom lo chuan kar le tang chuan Iran power plant le an lei poimo te an bitum don ti asoya tuna ri chuan energy mun te kan la bei ri don lova ma se Iran hian in rem na nei tuma man la lawani chuan heng mun te hi kan bei nge yang ti in Fox News sa hrila tuna hian US palai te chuan Iran palai te an bemeka Iran hian in rem na an pom thuai tha ang atibok
Fox News zo na changin Trump chuan kar le hi chuan an power plant te kan bitum to dona wangin an ta chuan a poi khopang an leite po kar le kan beyang inbiak na do kana an ron kira kan in belawani chuan an power plant le an lei zong zong kan ti chiat sakang atia US sipai te chuan eng ti thlenge Iran an bei don ti zo na po atok ka ti mani mai ati bokani Israel lampo chol lovin an la boi zela nimin khan Gaza strip a Israel sipai te chuan bom thlakin chung ko pakhata nu le pa le an fanu kumruk mi an thi ni in Palestinian health official te chuan an puang an soidan chuan Central Gaza der alba venga chenna in pakhat Israel bom thlak in a fuwa wangin Omas Abu Qasem le nupui Asma Baka an fanu Habiba te chu an thia an fapai ro chuan hliam tuarin a thilo thungani Israel sipai te chuan Hamas sipai an bitum ti an soya Gaza City a Sheikh Radwan venga po Israel bom thlak wangin mi pakhata thi an ti bok US President Tramadin Board of Peace po an lakal pui zela ma se din tupa ber Trump hian Iran lammangai poimo sana wangin akal chak theiri lawa Gaza din tharle ni chunga ven him na thok tu tur International Stabilization Force sipai tho turin rampanga Indonesia Morocco Kazakhstan Kosovo le Albania te anin petoa ma se hei po hi ti puitlin alaniri lawani Russia le Ukraine po online soi feldon lo na sa hlea nimin po khan Black Sea le sumdon na kong poimo inchu a indonan chemal le ta a Russia sipai te chuan Ukraine ram long chol na mun poimo Odessa khopuya mi chu bein mi pathumin nunnan chana heti la hian Ukraine sipai te po in Black Sea Russia long te chu drone mangin an bei ve boka Odessa Biel Governor Oleg Kiper chuan Russia in drone le missile mangin an bei thu le civil mi te chen na le thil siam chuan a mun te na satakan bei thu asoya civil mi te chen na in chong saria sang an bei na mi pathuman thi ni in a soi Russia hian tun hnaya Greater Odessa Black Sea po ta bei ngor hlea helai mun hi Ukraine in indolaya sum hnara ta na an man eitur le bungrodang an thon chuan a mun ani a heti la hian Ukraine po in Russia in a op mek Ukraine ram chim lam bein kumsang ni som palia Russia in a chu sak Crimea dan be tumin na satakin na bei ve boka Black Sea hi Russia po in an man tangkai ve thoni in Sea of Azov ne na inkalpo hlei theilawa siam tumin man la ve mek boka anin do na hi US in Iran a be mek na ang thawin an sumhnar in dan cha saktum na ve thawani a rampani te hi chak jok soi thei po an niri lawa Russia Agriculture Minister chuan Sea of Azov a Ukraine sipai te an hlo ma wangin an bungra thon chuanan kalkong dang an ngai tu angai thu asayani khovel mun sang hi boina ina khatani bera kanram hnai Pakistan a boina chuak mek po hi turu takania Pakistan sarkar hi Balochistan helpol tenen hun rei takatangin anin beito a tunhaya nasatakin an boi zela thuthar bera chon Balochistan hian Pakistan atanga anin dan thu an puang ti ani Pakistan ram thalai Pakistan ram puma tanga za somli palizeta za Balochistan hian official chon independence an puan thu hriat ani lawa ma se tunhaya Republic of Balochistan mingin thuziak ti chuani a he thuziak a hian Baloch helpol te chon Pakistan lakatangin independence an puanga Balochistan mun zau takan thunun to ti talan ani soituangin he lekha hi Republic of Balochistan minga ti chuani a lekha hian Republic of Balochistan logo po moi taka talan ani a Balochistan Defense and Security Force te chuan Balochistan bial mun za thena mun somriat panga chu an thu hnuai an da to ti horop lianin an ziakul maya Balochistan chuan independence an puanga an national an dematan ma chukain Balochistan chu an thlanga national flag an pot phara an mani polin poisa Balochi falus po an nei to ani anti an soizel dan chuan Republic of Balochistan a gas field nunglai za somnga ayatam rangka chakle dar lai chuan a mun le lungal thei lai chuan a mun sang kha zani chuang chu an thu hnuaya om ti an puang boka indo tho na te helicopter te teng te missile le lai pui te kan nei lawa ma se kan ram hi kan thu hnuaya omani sipai nuai nga kan neya kumin kum top hian kan sipai te chuan Pakistan thu nei tu te hi Balochistan atangin an pet chuak vek to ang anti Republic of Balochistan hian kan ram chunga Pakistan ron inrol kan rem ti to lawa
Baloch namte chuan Pakistan sarkar hnuaia hna reng an ban san mek a. Pashtuns namte chuan an tih dan hi an zui mek bawk a. Khovel ram dang le kan then ram te chuan Republic of Balochistan hi min pom turin kan sawma. Pakistan in helai biala boina chi hrang an siam thin te ti top na konga kan beina min pui turin kan som bawk ani an ti ani. Heti lai hian Baloch hruai tu Mir Ear Baloch chuan Indian News Agency lian CNN News 18 hnena thu sain Pakistan sipai te chu arang thei angbera Balochistan chua san turan hriat tir thu asaya. Independence an puan thuero asai lo thunga. Hele kha hi tak ani chuan Pakistan boina hi na sa hle dona. Kumtam tak chung Baloch Liberation Army ten Pakistan an daudan enin Independence an puan thu hi tak ani poina om lo hran lova. Pakistan official lamin hemi chungchanga hian thu soi an la nei lo ani. Balochistan hi Pakistan province lian ber ni in anram leilung za somli pali zet a huama. Leilung hausak na nga takan ni a. Chuti chungchuana mi cheng te an retheya. Mishing po an thol he boka. Balochistan a hian copper, gold le gas baka coal le rare earth mineral te an neya. Arabian Sea tuipui kam nena in rian ni wangin Pakistan le South Asia, Middle East le Central Asia dai dang tu an ni boka. Ram leilung hausa ni baka aom na mun hian azir ema wangin China chuan China Pakistan Economic Corridor CPEC mangin dollar maktaduai somruk panga chuang sengin man la meka kong puyan laya rail kong an siala longchol na mun lian an dina energy project lian tak an kalpui meka Balochistan hian independence an sual ani poin China chuan Pakistan a pui ngei don ti achianga Balochistan ho hian langsar takin soilo ma se Indian rin chan ti a hriat boka helai biala hian indona lian taka chuak thuai lawang ti a soi thei lawani Nimin khan European Union chuan thamasa a Venezuela lir hing wanga har satna tok mek te tran puinan Euro makta duai somni hu tran puinan pek don thu an puang EU hian kumin kumtir khan Venezuela tran puinan Euro makta duai somnga pahni an lo ruwa man to a Jun thla khan makta duai nga pek bel la in tuna tran puinan pek tura hian damdoi lamman ruwa baka chan chuan hna thok tu te tran puina tur atelani bazari lo thira wangin kan lo me